Hey guys, welcome to our YouTube channel Assamese Girls Diaries. So, আজি ঠিকিছে আমাৰ ঘৰত আহিছে। আজি নিকুবাৰ বাৰ্থডে লাজ লাগিছে গৰমতে দেখিছেনে পুৰা ঘামি গৈছো। চাই থাকক দিনটো কি কৰিম কি নকৰিম আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। লেটস গো। हैप्पी बर्थडे टू यू जी। केक शेक है तो फिर बुलाओ जी। ऐसे ही तुम बुढ़े होते रहोगे, हमको उससे क्या मतलब बताओ जी। हैप्पी बर्थडे टू